pasti ieu budak keur ngarayu Febi ieu. Gagalkeun kuy. Oh, kamu kenapa? Diem aja. Ya kenapa kan? Kalau kayak marah sama gua. Si nyaho kunaon sia dicang-canggoing di dieu. Adi sia nyen masalah aja aing. Tuh, ayeuna nyana keur ngarayu awewe. Aing teh sudi nyana bahagia. Aing ngagagalkeun nyana dengan cara cemen totol ayeuna. Geura. Mau? Geura tuh. Mau? Oke teh kuing ngomong. Naon sih? Ih kikieu. Geura. Geura tuh sia. Iya, Kom tuh tolong nih sekarang. Iya. Terus aing nangguan didinya tah. Geura minta tolong. Iya. Tolong. Tolong. Ah, marah beneran nih kayaknya. Tolong. Tolong. Bagus. Mau kabel ge. Tuyul datang ya tadi. Bukannya minta maaf malah begitu aja. Akhirnya datang juga nih anak tuyul. Kurang teh. Aing ditewak tak aku calo, tolongan aing pan. Siap. Beres teh. Pan mah. Wah, jauh. Datang oke ya tuyul. Kumaha? Menang tuh ngarayu Febi. Gagal gara-gara sia calo. Emang eta nu aing hayang. Mun sia calo. Aduh. Kok ngeri budak. Kena. Bagaimana gimana yuk? Hebat Teva, bisa ngeles. Kudu rada hati-hati. Wah. Alun jadi budak ya. Aku kudu mengeluarkan kekuatan aing ya. Jadah terkena. Nah, itu tuyul. Terkena tadi. Baiklah. Yang tuyul. Waduh, kebalas ya. Taman ya. Jadah kalau ganggukan aing terbukaan gue. Ira rehe amat. Mana iya nunduk nolongan aing? Terus gue poe aing tekatin toing. Kemana nya nya? Toing anehnya. Di saat aing butuh kena nyana obo sih. Ih, sia kenaon di dia. Kenangan toing. Lah, toing di teangan. Oh, heeh. Kamari sia kunaon ninggalkan aing. Iya teh, maaf. Poho. Ih, sia mah segala poho. Untung aing teu digegalan rinyu. Teh, baikmu bantuin jangan toing. Ah, aing mah geus toing di bae. Bukan yang males ke si toing.
Itu kumahannya. Bisa yuk. Ayo. Jangan kemana sih Pan? Siaman yang mana ke kebun mulu. Atau udah deh teh. Ibang saran. Kali itu ke. Suatu impan. Kita sambalkan. Wah, Aing. Oh, jadi kia. Anu disebut sahabat. Aing kira balangsak. Aing kira susah. Sama aniku Aing. Sahabat macam manusia. Bangke dong manusia. Atau orang balik. Lebok tah makanya ulah kita ing. Atau orang balik. Aing disebut ngomong. Manusia. Akhirnya misi aing berhasil. Ih, gue juga bisa punya ketawa mulu. Tahan, diam badannya diam, tahan, roll, action. Ipan rada amat sih. Mana ya untuk tolongan aing? Roll, action. Tolong! Tolong! Gitu. Jangan masuk itu, bedo. Action. Aing ditang. Ditewa. Action. Roll, action.